nakuja kutimia andiko lile kwamba asiyefanya kazi na asile. Kuna maana gani ya kula wakati afanye kazi? Mtu anakesha anajiviringisha tu kitandani. Asubiri tu chakula kiive ale, basi na hasa wale ambao bado wanakaa kwa mazao, bado ni wakubwa, wanakaa kwa mazao, huyo asile. Na wengine wanakaa kwa ndugu zao afanye kazi, wanalazimishwa kufanya kazi, asile. Ashafanya kazi asile. Kwa maana Mchungaji Mbarikiwa anatufundisha sana sisi tufanye kazi. Tufanye sana kazi, tusimlemee mtu.